Litoba boarding school na discourse na nyatuna arimo ba kongana. St. Agnes tuna rere gaba ana becho konogo kadhe bate irachine. Ujukani ya January 2023 kiri junior secondary school PP1 mwaka class kia mugwanjene bwetete na mbere. Marije to neja kuganira mbubuko joaku. Kumayamantu nkuruki turinge chukuru kano turinge dhimugu kurukira namba ije 0725977114. St. Agnes School Marega. My education, my life, my future. Karibu sana muraithiri wa Meru TV habari arukiri withiritwo karia tankirigagira ntu ya kunithiritwo yagirite na nkirigagira mantu monde mesa sawa kandu kikanya ka ukuwata ogeni na gucokere nkatho nontu kuina mbere kwegwa uthiete na mbere kuraitha TV ya kwira wendete ya Meru TV na ikire mubango wetu wa turinge ime rukiri uwatanite nani Faminas wa Kimathi. Tukimulika mamama marama yathiritwo magikagirwa urito ndeni ya mangatheti kira tuina mbere kwa tukimulikaga marama yakiritwo urito ndeni ya mangatheti na njerani yakwa ndina ngatheti ya The Standard ndina ngatheti ya Daily Nation ira nkaina mbere kwigwa giutaragiri mantu marama yathiritwo magikagirwa nya kana ngonere chithiritwo gikagirwa inya kiri ngatheti ino na imunthi kairi ndininka tukaina mbere kwigwa tuki raithaga imbio yithiritwe ikiandika wa mangatheti ni ya magatu ambiri na ngatheti ya The Standard ngatheti ya The Standard budget boss ya tani at heart of shillings 15 billion riddle mantu mama koneni na kigina ndetu ino chionde katuthongere tungatheti ni mbere tutieta kagita kaingi kuraitha karatati ukambere na ingono ira tugachithira na ndeni atongoria ndeni kana ekuru ndeni ya utongoria ibethirito bakithina mbere kwegwa bakionaniria mautongoria mega kagitania katuthite na kana muthenya we munde tuthite na mbere kwegwa twikenagira ntuo ya ekuru nthiguruni tuthite na mbere kwa twikwagira ntuo ya ekuru ni iraiyeta wa Women's Day tukaina mbere kwa tukirikanaga ekuru bara bethirito bari ntongoriani nthiguru yonthe county yani kila bantu bara bethirito bakina mbere kwa baitongoragia bwega atongoria baba ekuru baingi baba bethirito bakiuma ngendo indayama na bethirito bagikwandanaga na mantu mwanya bara methirito makithina mbere kwegwa makithina mbere kwegwa makiba kwazaririkana utongoria bobo ekuru muntu orathia na mbere kwegwa kimenyagira muji na kagitani waku akimenyagira muji ari utongoria ni tantu bara bethirito bakionaniria potential inene kiri utongoria bwago ndetu ini ya gugu Nkaiseri na former top officials win court battle on Karen Ladd. Former Interior Cabinet Secretary Joseph Kaiseri nethiritwe kinambere kwigwa agichinda igamba riari koneni na munda wana Teresia Karen koti ino ya uchoki magamba riko yethiritwe kinambere kwigwa ikiruta gugebobo nethiritwe giteni gugebwa kana kizira ya thina mbere kwekenenkana ni Frederick Wamalwa na Mary Rabare bara bendaga to force Nairobi County and Nkaiseri to allow them to use part of the estate property as access road bethiritwe kana gambariri thiritwe rigite ya nagirwa Matiangi, I let go after grilling at this headquarters of a home raid. Mary than that tumekuruku on a dreary day like yesterday, former Interior Cabinet Secretary Frederick Matiangi would be held in a high-level security meeting at the office of the President or
he would be briefing the head of state on some important government matters he had been tasked to supervise. However, yesterday, the former powerful CS found himself in an unfamiliar territory. Daktari Matiang'i spent the better part of the day at the DCI headquarters, Kiambu Road, where he had been summoned to shed light on the alleged raid at the current home. Kurekana mieri ithanthatu mikuruku waziri uyu wa aukabere Ndagitari Friend Matiang'i micemani ero kimwithira no nga micemani kana akerageria press kana akerageria ndikibandheto ena micemani na aragaroni ya raisi na mantu mangi tamama, lakini muthenya wegoro na thie na mbere kwigua ena mucemani ungi mwanya na micemani eno amenyereti na ara aririkana tindie na ara kwa DCI kengo kuina mbere kwigua ke umburaga mantu makonenie na mbitho kwera ugie na ithukirwe ndwe kwera kana ne orongo na muno nkuruki mantu makonenie na utonga bwake rugono ruru karatatini gatuna. Raila now has Kingi to respect Azimio changes in the Senate. Azimio leader Raila Odinga ethiretwo akiorie Senate Speaker Amason Kingi kuthinambira kwigakena nkagiteyo murengo uyu wa Azimio la umoja muno nkuruki kiri mantu maraba kwinambira kwa makirothaga replace Senate Minority Whip Fatuma Dulo arethiretwo bakinambira kwa baichenchagia mukano kiwa baraba nini Fatuma Dulo. Raila urarari kene na senators baba na parliament building muthenya wegoro thia nambere kwiwa kimenagire Kingi no ntubwa kuthinambira kwiwa ekujagia mutatara uyu arende ugite na murugamo kana na coalition ino kana murengo uyu nwithiretwo kithinambira kugichenchenagia Dulo na Senator Wanalok Ledama Olekina. Haya gato thinambere tukithinambere ya terms front WhatsApp text to push for large illegal payment. Senior Senator official muthenya wegoro baadhi ya nambere kwigua claimed she was sourced into authorizing payment of billion of shillings on the sunset days the former President Uhuru Kenyatta's yata term. Controller of budget uyu ni mwerekeria wa kigina etawa Margaret Nyakango na thiretwo kinambere kwa kithwa na kuga ati ndarikire muthia na thia nambere kwigua akira achimithagwo ndarikire muthia kana kagita kaka muthia kawathani bwa rais wa ukanyuma Uhuru Muigai mwana wa Kenyatta ugite na thia nambere kwa akira achimithagwo gutigira ati na kurekeria mbesha kithomba ira itari na ithabu na rende mwarekere wa budget etherete kinambere kwigua akerendetino na bunge ira nene committee yigeni na kigina na aretherete kinambere kwigua kiumbura ndeto ino na kagita nigaka ora are treasurer wa mantu makane na kigina ni yatan arakinya wetherete kiuga na thie nambere kwigua akirikana na SMS chia kurashimithia thinambere kwigua kirothaga ndeto ino kwina kimako gia ati maguta no mainambere kwigua makinyia ka makiuraga no ntubwa ndora kwigua takuonekana arende gukwerekana marketers have been unable to procure enough currency to pay for products but naambia chekwana ya ukoche gutigira ati bakurira maguta mama ko ukombe kwa kwina thina ya maguta anytime soon. Disbarred junior secondary, the plan has failed. Kupet caution. Kiameki kupet na gikithiritwe kira thirikari gutigira ati ni aragania mantu mama junior secondary nontu mutata ono ethiritwe ogi wiyaga tithiritwe kithi tabura wa bangiritwe na kogu kaba inambere kwigua bake tayanagirie kuraya mutaratara oyo. Unsafe practice cost Imperial Bank billions. University ordered to reinstate sacked DVC. The Employment and Labor Relation Court has ordered Laikipia University to reinstate former associate professor
Public Affairs and Environmental student Wajiko Chiuri. Professor Chiuri, who also served as the Deputy Vice Chancellor of the Academic and Research, had a position notified on January 29. However, on Monday, Nakuru Justice Helen Washilwa ruled that the termination was unfair and just, wrongful and illegal. Huyo ni DVC wa chukuru eno kana wa university eno araende ethiritwe akithina mbere kwigua gicoka gukaire Laikipia University na arachukuru ni Laikipia University ritoba ethiritwe kana ethiritwe gicoka gua kaire kire kana kugitro wage kwangu gikutari kana gutagirite na gutathingatira mitaratara ira yagirite nara Laikipia ndio tena twachionire kairi a county ya Meru ara ende aritoba bathie na mbere kwa bagukagire tuyo twago mwanka vice chancellor ara Meru University na mbere kwigwa gicoka kairi barai na nkena sana muthenya wa goro bwana kagita kara baimweta ni Comrades Sweetheart athie na mbere kwa gicoka muthenya wa goro na bakionanagia nkena chiago. Tokera kana rutino tukatwina mbere ko tukithangagira ndeni muno women urge to change strategy on gender role hemundere ntu yekuru kuri bethiri tubakina mbere kwa bakiura bwa kuthina mbere kwa bagichinchagia mithire yao na muno nkuruki tiatone. As the world marks International Women's Day, Kenya is yet to achieve the required gender balance. Baadhi tu bakibora kana bakibora kuthongera gutigira bakuthongera nyeshi ya nibo kwa wingi na muno nkuruki gutigira ati iba gutongoria onto namba ya ekoro bara baadhi tu bali mautongoria ni bani ni sana kana iba kai kiringithana na antu arume baadhi tu bakiurua kuthina mbere na onto bobo kana kuthina mbere na kuthongeria utongoria na muno mantu tamamu. Haya ngono ile kochingi kwa nchikirito ulitoa kweli iboyega sana ndio na mantu mako na mobile phones major catalyst for women empowerment equality. In the era of technology revolution, information communication and technology has become a path for most undertaking across the human divine and their day-to-day operations. While the right of access to a variety of technology by used to complicate and the costly gadget mobile phones have been easily accessible to all, including the poor and less educating rural or urban settings. Mantu mama kwe madhimu kana dhimune dhe tuwekina mbele kwegete dhagiria anene anto kumenya mantu maingi nuntu dhimu ichi dhe tuweka chia access kinyawe na mbieni ini mbingi no access dhimu na monongkuru kino kumenya mantu bwama dhe tumakidhina mbele guntu kura kunge kana guntu mwanya na untu burende buku ina mbele kura bukire etaga mawega ndio na mantu ma fashion mareaga ugu barabendete mantu ma fashion na design and the unichi on the ogachithira ngatheti-ini eno karatati ga county mantu makoni na county health expert raised concern over eye bilharzia prevalence rwangiro rwa uima bwa mwiri rwethiritwe kinambere kwa ruyu kageria kayokao mantu makoni na murimo yo wa bilharzia warathiete na mbere kukionekana kuingia sana na arantere chia Migori na bethirite kana rugiro rugitaga matagari mampo kuina mbere kwa makiro thikaga na bagite onto bobo ibo kwenda campaign bokwenda campaign kengo antu baina mbere kwa bakirutana wa mantu makonenie na utheru no onto murimo oyo kainge uthiritokireta wa ni maruko murimo yo wa bilharzia ora kwerekana no wati bo nene sana ntere ino
Kulingana na Daktari Florence Wakesho of Division for Vector-Borne Neglected Tropical Diseases, Ministry of Health, nwethe kera gendeto ino na akiugaga ende matagale mama makubatarwa na rwiro runene sana kengo gutigira ati murimo uyu okuina mbere kwogechwagirwa bioria na at least watuika yantu bakuina mbere kwegua bakionokwa na murimo uyu. Mantuma ma advert maleagao Real House of Kawangwale, domestic workers and their friends, they navigate the ups and downs of life in Kawangwale. Okay, and the thing about idaga mantuma TV no baida grandeto inuku na daida goranga detino. Okay, abonera ndeto inu kwaliagu barabara ida TV bakumenya icho ngono nkona chidere tugikironya sana. CEO gets dressing down from Kagame over poor performance. Kwena CEO yathe twa kithina mbere kwigua akite yango ya kumanya na uruti wera butagirite na ara Rwanda utongoliani bwa Rais Kagame. 600 Cameroons migrate stranded on island they are not and off. Kuririkana mkorokia anto magana matandatu bakumanandero ya Cameroon bethiretu bakebithira agonto batireregirite nara Caribbean island baraba inge bataina mbere kwegua bakigagwa mantu makonene na highland ino nara BBC abina mbere kwegua kigweta ndeto ino nare ndi mbuga mbomba gotora gondo kana ntikomera lakini bethirite gontu okuna barigishanirwa indi nontu batiaregirite kwebithira island ni ino na batira ije kana kwina island ta ino leo che barabende tenkale mantu mainto bila bionde kwenda kugura nini mantu mambara bethirite baitu tigaga kinyamo mali karatati ni kaka mudia egorenga thetieno tumuraithere wa Meru TV kengo kethro kibonagira ndetuino chionde mantu makonena mesheth of course karatati kamuthia iku mali na wagorenga thetieno ukaina mbere kwigua ukibonagira ndeto ino chionde ma ukaina mbere kwigua ukibonagira ndeto ino chionde gutari na nkanja nonto ki tutaragirie tumanto tukai muraithere wa Meru TV tuthia na mbere kwa twitaragiria mantu makai maramethiritu magikagirwa urito ndeni ya ngatheti ino na mbienge. Okay, tuina mbere kwa twitaragiria mantu makai ndeni ya ngatheti ino na kengo nawe ukaina mbere kwa kithuke kanya ogura ngatheti ino uthina mbere kwigua ukiraithagira nkona kwina antu kathumba babethirite bakina mbere kwa bakiraithagiria ndeto ino tukwariaga na iboyega sana kinya kire chairman wa chukuru chianto kiombeaga county ya Meru etawa Mr. Isaya Mbabu. Thank you very much. Ntoko ina mbere kwigua uri mutambo na mononkro kina umwe wa supporters beto sana oyo ni mwene kinya chukurira ya Highlands Academy ankoririkanagiria ndenga kwira mwana waku ka kwigua no kwenda watakithomo kiega mwiriara Highlands Academy kengo akaina mbere kwigua kithomaga na awata kithomo giki hikaina mbere kwikimuguna na kumutethia muturireni uyu wake muraithiria wa Meru TV. Gatuthi na mbere na ndeto kana gatuthi na mbere kwigua tukimurikaga marama ekiritu inyendeni ya ngatheti ino ya Daily Nation.
Move junior high to secondary schools. Kupet urges ministry. Kupet ni thiritwe kiromba ministry ya kithomo gutigira ati junior secondary school ko inambere kwegwa ikirutawo nontu thirikari ndita kayithiritwe kinambere kwekire mawinde tuino ndetu ngire nkona chikiretwo rito ni Meru University of Science and Technology Vice Chancellor Lomanas Odhiambo makes a triumphant entry to the main campus in Chiru, Tigania West, after he was restrained by Education Cabinet Secretary Ezekiel Machogu. Huyo ni Vice Chancellor Romanas Odhiambo harara thiana mbere kwigua akithungagira bwana nara cukuru ni ya Chiru muthenya wegoro nara athiana mbere kwa kithagana wanari to barabara na nkena bawiritwe sana nontu bwambi bawiritwe sana kumania na Vice Chancellor oyoko inambere kwe wagechoka nuntu ndetu twethire tukinambere kwa tugichiaragiaga mutamboni muraitheri wa Meru TV ndetu ira chithiritwe kana ndetu ira twethiritwe muthenya wa Monday twaragia ndetu ino na I'm sure ana bababe na gya ukenera sana nuntu kinya kwenda graduation irari thina mbere yate ni ruara lakini ndi kenderea kulibubu kulingana na cabinet secretary wa cabinet secretary wa kithomo cabinet secretary wa kithomo Ezekiel Machogu orethiritwe kina mbere kwigua agichoka Romanas kaire cukuru nino kengo enderea na utongorere cukuru nino. Rally is a marksman to face murder charges for boyfriend's death. Oyo no karutire moyo yauko boyfriend wake ndekesi ino ethiritwe kithi na mbere ririkana. Rally as Maxine Wahome was arraigned yesterday on the murder charges of the death of her boyfriend, Asad Khan, last December. Mrs. Wahome, however, did not take plea pending a mental assessment to ascertain whether she is fit to stand trial. Justice Lillian Mutende ordered Ms. Wahome to be detained at the Directorate of Criminal Investigation. Kamwareka kethiritwe kithina mbere kwigua kakirikana ndetu ino kuringana na boyfriend wake kwigua ikuya kethiritwe kae kamuthuganirua gakuraga mwendwa uyu wake kana boyfriend uyu wake. Mboragano ino chithiritwe kina mbere kwikionekanaga sana mboragano ino chia antu kuraga endo bago chithiritwe kina mbere kwigua ikionekanaga muno kwogu kantu baina mbere kwigua bakimenyagira muno kinya barabai mantu ni mama wendo nontu ndeto itiko thiboya gora. Ruto staff balancing act as Raila piles pressure with a protest plan. Raila no anwathite na mbere na mibango yake ya kurutha mucio muno kaya kwigua tithikirua ukaya kwigua tithikirua kana ukaya kwigua be ino chintu itiri na mbere kwikiwiyaga na muno nkuruki kwithiritwo kionekana nkuye nino chevuta ni kuvute gatagati ga ntongoria ino ara indi Rais no yathiite na mbere kwigua agitagia kini akiugaga we akaina mbere kugakiruga magaushige na gutie gintu kaina mbere kwekimo makaiya rogono rwaro Matiang'i nkuthomera karatatini karakange kinyerure karatatini aka drop in the pocket MC's pocket okay kwena huru pressured me to sign over shillings 15 billion payment budget boss says mwarekereo wa kigina etawa ni Margaret Nyakango no ethiritwe kina mbere kwigua akiumbora ndetu ino akiuga na thia na mbere kwa kira shimithagua kurekea shilingi bilioni 15 billion mbe chimbingi sana ino kire gutigira tembi utongoria ni bwa rais uyu wa ukanyuma ndarika chimuthia mbere atiuma utongoria ni ibu kwa thia na mbere kwa wikarikaga ugu bwana ndeto chia mantu makoneni na fashion maria gau kaina mbere ko kirithaga ndeto ino na mari kumama International Women's Day 2023 bichiaga tu nieriaga ndeona ntu baba ingi bakaririte gau
ni anto arume ibo bakarigetenie kinene ibo bakenera International Women's Day alafu mwekuru no ari muisho akarirete gete kiuneku ikaita kiuneku maguru nara nkuona kwina mantu kwema into bibia missionary bibi kwina randa kwina kwina muchumeno kwina into bibi byo babiri yago ndikomenya mbishenwire maanisha tababendete to tune kana babendete katuni bakera if I can't sleep what do you want me to do about it start rambling on about your day mbicha katuni bado nko na area ya gugu okay ndio na Army Lieutenant Colonel Damaris Agneta President William Ruto Deputy Aide de Camp yone munini wa Aide de Camp wa Ruto noe theretwa kirugama nyuma ya Ruto kagita kara aguragia mutato wa kwigana kia kuruna KICC Nairobi last Thursday ndiru Miss Agneta is Kenya's second female aide de camp after Colonel Rachel Nduta of the Kenya Air Force. Mwekuru yo munini wa muntura kararongi nyuma ya Ruto imwekuru na noende kwerekana ararongi nyuma ya Ruto kagitakaga kurugule kigeneke kia kuromit take this broader bridge the digital divide across the sectors ngorinuire ya gaogo. It's a women's airspace, a happy International Women's Day. Kire kurbo ndema tukabendera happy International Women's Day. Na gatu inambere kwa tukiruta na gukarania na ari tuinambere kwa tukiruta gukarania na bamami betu kuru betu tuinambere kwa tukibamenyagira tukibatrita no tibakurukagira mantu maingi sana kuru ibakurukagira mantu maingi sana na you can be a mere witness nonto majukumu mara maingi metheretu makionekanaga makana majukumu mama ingi metheretwe makiritwe kiri kuru ukethira kuru baba mami na haramuji baba kungangana kumenya muji ukenderea ata all the same kuru baba ibo bakuthina mbere kwa bakimenya shughuli cha muji kariata baba mobere utongoliani kinya wajwitwika mwekuru indagitari kanano mama ingi ukethira umangugeni nara aya muji no weya kangangana kuthambichuria nini kuruga kengo family yethwa katu inambere kwa tukirutana wa appreciate kuru na bamami betu na kuru wonde urari muturireni waku katu inambere kwa tukirutanaga kuba appreciate nago maybe uthite nambere kwa kirithagire mubango uyu no wewe wina kuru bagitumi muno muturireni waku namba chetu chia thimwire ya guogu mbere ntiarekerie kana mbere ntiarekerie mubango ethina mbere ukambire kuru bagano na bara uringienda kwendera Happy Women's Day kana barok uringienda uchokere nkatho muturireni waku kurubara uringienda gukatha kumani na maybe mantu methiritwe baikuruthira ayu mami waku nethirwe imwekuru waku nethirwe girlfriend waku nethirwe mwaro waku ekuru bara uringienda kugicokagiria nkatho chimwanya ethina mbere karani nani ukurukira SMS yakwa kiri namba yetu ya thimu ire ukijioni yaku ombere kurubaba ibareko baba gitumi mutureni waku na boro uringienda ucokeria nkatho kinyanio na mami wakwa mbendete sana tawane Sarome she's my mom you know mwekuru mami kinyawe mundere ntu ya Women's Day kinyanio kumucokeria nkatho no ntubakurugamana na nina mononkuruki egotigira ta give up nani menu ye kwebani nyabathia wona wachiara mwana kona ndachiara imweyenda pewa mweyi wa kuria thani ithanthatu ari ntiumbana noyo ukathuki ukagera kithakani no agichiara mweyi akaraitha kona ya mweyi uyu ntiumbana lakini atanta na kiriba mami bonde barabalo kiri kanya responsible ne responsible kige shongunda alia bonde tukubashokeria nkatho na bwe babata sana ba mami betu no ntobwa gutiyira ati
ibo tukuretie na batumenyera na twatwika ntubagitumi na twenderete bwega kinya uchiera na kurera nuntu bakurigenda babengi bainambere kwiwa bakimenyagira bonka single mothers baangi bethiretwe bakimenyagira na bao bonka batiganiretwe na kana niyo menyeretwe ni muciari uyu umwe nkatho inene sana kuumiria na gutigira ati tukurero na twakinyagu tuli bamami bonthe kato inambere kwa tukibashokera nkatho na kubwera ibwega nontu bwangugi indongira bethiretwe bakithinambere kwigua bakirutaga ndeto ino ndiona ndeto ira mbingi iria karatatini aka ndeto chia fashion na mantu mangi tamara murithere wa Meru TV thinambere kegure ngatheti ino kengo kebone ngoro ino chionde chikiritwe inya ndeni ya magatheti mama murithere wa Meru TV nani kambethero nkiuma garukaga nini ndachokera ngachokera kengo tuinambere kwa ndachokera ngachokera ndachokera tukainambere kwa tukithirikagiria mubango na munonkoroki nkireithaga bara maybe barengenda kwendera bamami bao kana mwekuru wonthe ora newi mwaro aku girlfriend kana go bara barengenda kwendera antu baba happy National Women's Day bwe wetwa bara barengenda kwendera kuru kana any of you woman happy International Women's Day nkainambere kwa nkirithagiria semezino chionde amurithiria wa Meru TV nyumia kaita atekurayama wona ndachokera ithinambere karani nani ukoni kwa Meru TV niyo bambitaga ni Faminas wa Kimathi na imunthe nkebita kana ga Sarome nuntu oyeno ethata athiritwa amenyerete na imunthe ri ntu ya bamami betu gatwirutane kuba appreciate kara mutambo ningu chokera tuthinambere. Ari no kumenya siri ya kwithirwa uri na biashara embega ni kwerutaniria na kwenenkanira kirio Meru TV tugukinya kengo kuwatanira na gukiria biashara yaku mbitigiria tukinyanie makinya tuthiuruke gontu mwanya tukimurikaga biashara enu yaku nini kengo tumenya mainge na tuinambere kwa tukirutanagiria gukiria yo kiri mubango watu baitithanie owatanite nani Faminas wa Kimathi ake aga kwa Meru TV. Kari weru kira ontoire rutubate rwenu rutubate ni kacha yenu Amero ni antu barenkero na bendeta kurijanira na migongo iria ingi onto kibeto bara bantu beto keke bantu twena common names na suru banga bara yakta kita beta na beto bashaka nara South Africa anko ere kuru nendeta kugulirwe rumono na mwekuru mbere no weta utagulira ore ongi akaira ikiri ageta kutagulira wabaire mukuru wagura nethura na mwe angagwe no turagia ikonie mitorire ya Meru sonataka mami mubango ne jua mitorire ya Meru nago gukinyithigithio akunire kiara na bonje nkuri enkwego bukiangia ontoire bweto Zingo tumera mwana kedatie kendo kamenya mwana ribao Iwa garu isheta wakigaru Nentuko chionde chia Aramisi kwambiria dha imwe na nuchu chiogoro mwanga dha ijeri chiogoro hada kwa Meru TV kaburo mokarani no paragatatwa twa paragatatwa ejera na mechinkano paragatatwa twa paragatatwa Yakora Mwafrikano Paragatatwa Paragatatwa Meru TV Chionere mwanya
ndene ya muturire ikwethagira kuri na nkathi mwanya ya wanene gukura na nginya gwaka muci bietaga ndwanja Wambere man ni communication breakdown. Okay. Bamwe baugaga kaba gukethania bangi bakauga kaba kuringana itheru na tutugaga gatukugambania irantu ba confusana wendo ibyo binge usingana turula ara withagira ugicoga kinda nkoro yaku na njire kurijanira na kunyunyanira amwe mwenka mukamenya na buru kwera ngororia gutio mtogora mtu adorete nikyo muchungu gaga before I met my wife and kissed many frogs. Gwatarira na undi ndene ya mubango juangambanio ntuko chombe che Jumatano kwambiria thaa 1:30 mwenka thaa 2 wathokirira amu mwathokirira ne urekiawe uke akwenda kuntu kaangaratania muntu imbeane ukutuka atumba kurekera mbotera nigeke mbwe ondobo wako kaorana engua rikana utegwikiangare road test utiambite kumigura Odina kiatho kia mbathidikana no irigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukorobwa miaka 12 kuinama. Meru TV turiajania ontu bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uri batara gutuma mbica intaramu cia mwana waku, tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ja kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagimia kiatho kia mwana waku na akumwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Uri musiari na nukuri na umba wike mwana waku sukuru enjega Chogoria Milimani Academy turi aja ni untu bwaku. Chogoria Milimani Academy ni sukuru ira ijekene na gukorokia ana na nkoroki guthibia bwega kiri mathomo jao kiri secondaries na universities. Alvin George Muremi. I scored 412 being the top scorer here at Chogoria Milimani. My name is Charlotte Truth Kinya. I got 405 marks. Inatuanya toa ana ba playgroup PP1 na PP2 grade 1, 2 na 3. Kire bodas turi natuanya toa ana ba kuma grade 2 mwanka grade 8. Ukenda kungwatina mwana waku tuanya tuto turiungire obisines yetu ntuko cia kiumia kuma Jumatatu mwanka Juma kwambire thaa 3 cia rukiri mwanka thaa 9 cia muthenya. My name is Cyprian July. I'm the head teacher Chogoria Milimani. Let me say that as a school, we are very, very happy for this here results. Yeah, I'm Mrs. Ndega, the director of the school. Tunaomba tena that those parents with children who are grade 3 to 8 can bring their children to school here. Turi barabara ni alami kilomita 2.5 ake kuma ngeti ni ya Chogoria Girls wetitebo wa Makori Girls. Kumenya nteto nkoroki turiongere thimo gukurukira 0724686799 kana 0100485152 kana uturiongere kire website yetu iria ni www.cma.ac.ke kana ututumire email kiri chogoriamilimani@yahoo.com. Turetereka na gaku tukamenyithie kiroto giako na tukombithie gugikinyaniria. Welcome to Chogoria Milimani Academy. Chogoria Milimani Academy, hiking to excellence. Karaja kuri na mambura twamenyaga twaigua maru kana rogoji na twona rurĩrĩmbĩ rwa ntogo.
ende bibionde ni bireketie na kuthingithuka na gukorwo ni kagita nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jago kinyera chore baku emwe kwa emwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube no kwethero ni mambura jamorano rachio madhiko mambura ja kanicha birthday pass out graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba mambura jaku tukaje kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana mari jakoguna mokojo wako neu tukagemia kiatho giaku na gukwa mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na ndegoro ngima araniria na rwangi rwetu rwa wendie na biashara gukorokera namba hiji 0701 886 811 Meru TV chionere mwanya. Chukuri ya St. Agnes Maregaturi Maregama irithatu kuma tauni ya Mikindori barabara nene ya Meru kuelekea Mikindori. St. Agnes ni chukuri ya chonga ya kimatho moja Meru na kinya ngima. Na nande tukinye kinitia kinya kile utarajo mweru jwa CBC na Junior Secondary School. Chukuri ya tutu na aritwa babu den school na discoras na nyatu na arimo bakongana. St. Agnes tunarere ya gaba ana na betoko nogo kadhea bate irachine. Ujukani ya January 2023 kile Junior Secondary School PP1 mwaka klasi kia mugwanjane bwetete na mbere marije to nja kuganira mubuko jwaku kumayamantu nkuruke jonge chukuru kana utringe thimugo kurukira namba ije 0725977114 St. Agnes School Marega, my education, my life, my future. Ari no kumenya siri ya kwithirwa uri na biashara embega ni kwerutaniria na kwenenkanira kirio Meru TV tugukinya kengo kuwatanira na gukiria biashara yaku mbitigiria tukinyanie makinya tuthiuruke gontu mwanya tukimurikaga biashara enu yaku nini kengo tumenya mainge na tuinambere kwa tukirutanagiria gukiria yo kiri mubango watu baitithani owatanite nani Faminas wakimathi ake aga kwa Meru TV. Kari weru kira ontoire gwe uri nkombo ya Kenya. Menyera rutubati rwenu. Rutubati. Rutubati rwenu. Rutubati ni kacha yenu. Amero ni antubarenkero na bendeta kurijanira na migongo iria ingi. Ontobo bora Amero bandogo kadhomba. Nande Amero baba Tanzania re. Kibeto. Bara bantu beto. Keke. Bantu twena common names. Na suru banga bara yata kita beta na. Bara beta bashaka. Nara South Africa. Anko ere kuru naendete kugulirwa rumono na mwekuru mbere no weta utagulira ore ongi. Akaira ikiri ageta gutagulira wabaire mukuru wagura na ithura na mwe. Angagwe no turagia ikonie mitorire ya Amero. Sonataka mami mubango nejua mitorire ya Amero nago gukinyithigithio akunire kiara ndabonje nkuri enkwego bukiangia ontoire bweto. Singo tumera mwana kedatie kendo kamenya mwana ribao. Ewa. Garu. Sheta wake garu. Nentuko chionde chiara misi kwambiria dha imwe na nuchu chiogoro mwanka dha ijeri chiogoro hadza kwa Meru TV. Kaburo mokoroni no paragatatwa paragatatwa ejera na mechinkano paragatatwa paragatatwa yakora da mwafrikano paragatatwa paragatatwa Meru TV.
cionere mwanya. Ndene ya muturire ikwethagira kuri na nkathi mwanya ya wanene gukura na nginya gwaka muci mbiretaga ndwanja. Bwa mbere ma ni communication breakdown. Okay. Bamwe baugaga kaba gukethania, bangi bakauga kaba kuringana itheru, na tutugaga gatukugambania. Iranto ba confusana wendo ibyo binge usingana turula. Ara withagira ugicoga kinda nkoro yaku na njire kurijanira na kunyunyanira amwe mwenka mukamenya na buru. Kwera ngororia gutio mtogora mtu adoirete nikyo muchungu gaga before I met my wife and kissed many frogs. Gwatarira na undi ndene ya mubango juangambanio ntuko chombe che Jumatano kwambiria thaa 1:30 mwenka thaa 2 wathokirira amu mwathokirira ne urekiawe Akwitha kundu kaangaratania muntu imbeane ukutuga atumba okurekera mbotera nilipe ngwe ondogo wako kaurana engwa rikana utegwikiangare road test utiambite kumigura. Okay, bwega sana murithiri wa Meru TV tukuina mbere kwa twicokagira kairi kengo tukaina mbere kwa tukiaranagiria na tukithirikagiria mubango wetu rukirirwa emunthi na nkirithagiria nkona ntubare ya kathumba abethiritwe bakina mbere kwa baetu aragiria bwega sana kire bara bethiritwe bakina mbere kwigwa bakiendagira kurubo ndema kwigwa baina ntugu imbega ya gikeno kana ntugu imbega ya kuthina mbere kwigwa bakiwiragirwa imbiyo withagirwa kana kiri ntugu ino maybe imbiyo gomba kuga muntu uyu ugucokeria nkatho maybe mami waku maybe mwekuru waku maybe muharanyukwe maybe anti waku maybe gukanago nethiritwe agiotethagirie sana muturireni waku gatu inambere kwa kuthukia kanya kanini kana kagita kanini kwa tukiaragiria ontubobo kaingi ituthia nambere kwigua tukiraumaga ekuru kaingi tuya nambere kwa noka kwa muntu ethagirwa anyirikite sana ethagirwa arina yani ethagirwa na mithangeko kamikire ugu nuntu meama ingi akathie theniri na jamii mwana uyu wa mwariri mwari aliciarwo na mathina aciarwa antu arume nini bario baba kwenda nini bamwe kumwanda nini mathina mamwe kang'ang'ana kuthoma kathi cukuru akaona ngugi athi na wirani rimwe na kwenda gutumirwa buthuku baraba kumwandika ona ngugi gatwika ithina na mantu mangi kathumba maramethiritu makithina mbere kwa makiumagira bamamia kwa utwina gintu ge ukenea na kubera kubanenkera moyo nkuruki kengo bathina mbere kwa bakiumagire kengo baina mbere kwa betwika strong na ikengo bakaina mbere kwa bagiotanaga mantuni mama monde kire bamami betu bonde kire kuru betu kire araje betu mwekuru wonde mwema arabantu ali ni ethirwe ali na ntugu imbega kana nethirwe ena kugwirirwa wantu eno ya ononto ntugu eno ni raithia na mbere kwa kiumagira kagita kamwe ko mwanka ini ya gukenera na kugwirirwa ngugechia bamami na
kuru betu bonde makwa jumla barabonde baina mbere kuigwa bakenda nagira kana bakenda gira sheri bao na barabange bakathina mbere kwa bakenda nagira ntugo yonde tukegwa twina mibikanya kamwanya ara ugoro mubangoni wetu wa ikabuga ciaca ugoro tukaina mbere kwa tukiritha message cionthe irike witumito cia kwendera bamambe betu tuguino cionthe tukaina mbere kwa twichirithaga na ikengo tukaina mbere kwigwa tuki bawetaga mabonthe ma para bethiritwe bage appreciate wa ntugo ya emundi ndaritha ya konkona ni ndagika 13 cina mbere kwigwa igikuruka nyuma ya thaa 3 cia rukiri mbuga kautia no ntugutie na mantu maingi gatu inambere kwe tukithirigiria gu muraithiria wa Meru TV gatu inambere kwegwa tuki thiragiria mubango wetu agu nontu nkuona ma nkuona ma kwina nkuona ma kwina uyori ugana kwendera mami wake Janet Mwaragina na barabonde bethiritwe bari muwatirite ni muturire ni uyu na bathukitie kanya maishani make ta kurbonde akona kubendera Happy International Women's Day bonde aba bonde kabethiro baina ntugo imbega murithiri wa Meru TV nanga kuwira wowe na mwekuru ari muturire ni waku umenyere bwega muraithire bwega na ukamutungatire bwega bambitaga ni family zwa Kimathi tukarika na ogoro kairikire mubango kana ngire ndeto cia Meru TV ogoro na muno nkuruki aroka inambere kwa twina ageni tukeragiria mantu mwanya muno maciaca na mantu mangi mana methirito makinambere kwa makiro magira nthiguru ino yetu tinda bwega